lena ke yokucela lena ke umkhoyiso le umkhoyiso lasi esiqolisa ngawo kumakhosi Mukela inkomo lezi esizibonayo zonke ayikho neyodwa isikhala ngayo. Inaba bafunze lokhu enikwenzayo kuyasijabulisa nakuba ke kusasele ukukhuluma saza kuqedela endlini kodwa ke lana sikhona noma kungakapheli inkomo umhlaleli uzoziqhubha namhlanje noma uzoziqhubha kusasa uzisa kaMbenze ngoba kufuna la sikhambe sazi ukuthi ziyosilandela nini. hayi phela kona zona njengoba senizibonile ngaba sekuxoxisaneni ke nokuvumelana kwethu ukuthi ke sithi ke zihamba nini mina ngokucabanga kwami hayi zinganilandela kusasa